insaniyetiya Kurda ve krame de gelek berrak zelal nişan dede. Ayrıca tera bejim çen varyante çen şağın ve strane hene neteni şağın se çar şağın çar anin dane berev mgo alaka cudati u nezik bundun nav van her çar şağa da çine le deniyeri her düş şağa müjariyeke lebeli de her çar şağın da ji zarbeş denbeş kurdan aniye ev müjara ev strana navalukayı devlemen dırgiriye zengin kiriye hustiyeku ve rureşi hatta seri evet seri ve kaça elmeni ve zulma hatta seri ve rureş bikin şar mezar bikin. İşte misal ki dikarım bidin misala evet misala çen romanın Yaşar Kemal ku Kırra Ermenyan kala Kırra Ermenyan dike. Yek jivan romana da İsmail Ağa'ya Jivane red kevette Çukurova Ali Edeni. Hani ki çarda o da ku jiyeki Ermeni vala maya Kırra Ermeniyan anine hani valaya. Ev koçberi İsmail Bey jivaneti vi hani nişan dedin. Dövüşün eve hani ki eve keremke ağa ki mezine lebele ev İsmail Bey ev Bege Kürt nakavi hani. Dövüşe ev hani je Ermeniyan maya. Helineke hatiye xirav kirin jiye ki din ra nikare be helin. Diyav jerat bejene o sev. Raste. Eva İsmail Ağa le romane de İsmail Ağa vek bavi kes dövüşün ku eva bavi malbata yani romane ki niv biyografike malbata Yaşar Kemal dine zemin İsmail Ağa nakave. Ya dövüşe ve çıkırdık ya basa çivik adık nizam çivik helin basa helin adık eva dinik dövüşün. Na dövüşeceğiz no kemme. Ciye kul zeviya kulli zulüm zeviya kul je Xuda ne xura kedi tişteki naye lura zulüm heşinde ve. Mesela yani tişne gelek filozofik dövece ki dövece evam Kurdeke İsmail Beke avatane na janevizkare ki hukuka vi Kurde Yaşar Kemal yani evin Kurda bilindin dövece ciye Kurda pozisyona Kurda edebi ve ji literatürü ve ji avacı hamleke bedevi ki dedektikliyen Kurd u Ermenyan. İcatıştaki dinleyem pişti demek ki hesbek yek diyari ki öğretini İsmail Ağar'a keşan diye döce yek Ermeni taraf hesbaşan diye çımaşan diye ev Türkiye'li ve hati beri demek kırkırma Ermenia'da ta eva xalas kiriye ويا أبيا كهلا هي برنا كريان ترى أو هسبا دياري شو فضارية بله يعني تشنا ها خوش وسا خوش كو يعني معرف بأيوان كرا إزاح بك أقص أما كردا جا يعني كرد ما نكره بيجا كردا قرية من يعني بيجي جي كس باورنا كتير حالا yani iznate bes şan stabil mesela. Men nizam stranki godari bikin yani tişte Kürt beje men tişte stranek. Yani mesela estana tişteki usabil vek ku herkes raya wijiye be var rastiye ki. Beli. Ya mesela Kürtci Ermenici uvan sara dibin deste Türkadamu. Yani bir mantıkici ev her du millet gerek ki her du bigrin ku bikaribin diji Türkada tişteki bikin. Beli. İca ev yek. Na mesela pişti ve Kırra Ermenia'da dedi gelek pırtuk derketen şaira neviskara alımdara Ermenia biyanyacı Luanda to hiç nabini ku Kırda Karavananya yani Luanda işte heri mühim ku meri dikara derha jore çiğ dbeje yani yaki navudank Ermenia ki navudank nevisya dbe her tişte denav Kırda Ermenia'da tişte baş destivan her du millet davet yekirin. Tişte xarav dinav Ermeniya u Kurda da desti Türk davet yekirin.
انترسانت نا yani binere vakti qirra Ermeniya dibêjin Kurd jî tev bûne heyran Kurda hinek Yezîdî jî qirkirin yani hinek Kurda hinek Yezîdî qirkirin em revîn hatne ele gezê dane dû me jî hatne ketine were heyran begê Kurda navê wan jî bame hene yani kînîne yani bi hezaran Yezîdî jî qirkirine bi destê Kurdên Müslüman lê em nikarin bêjin eva gelê Kurd e اولتن دولت بنا نکارم بیشتر که اول سوژه کردستانیه یعنی اول بویرین وسانه که حق حساب وانی مالبتی هبونه عشیرتی هبونه یعنی گندیتی هبونه نظام چه هبونه ربونه آنها هاجی Seviye, خوفeviye. کردستان 4000 گند خراب کردن ما کی خراب کرد yani meri gerek ki vana gibi de berçavan. Kerem ki kas. بله زور سپاسم